Vište, evo jutros 1. april, pa oprezan sam da me ko šta ne izradi. Da ne kaže, Sale, ima vamo te neko zove za posao, nećeš ti, Sale, danas radit. Izradit ćete, zovnit ćete, pa ništa nema od toga. Ne javlja se, Sale. I to, čitam jutros normalno, koji svi vi, komentare i svega ovi ljudi. Ja se sad u zadnje vrijeme analiziram te naše ljude i gledam ih. Meni jedna stvar nije jasna kroz ove sve godine i tako, šta je to u našim ljudima? Ja se počeo pitat, ali imam odgovor u jednoj pjesmi. Šta to našeg čovjeka tjera da on samo priča i govori kako je on nešto razvalio, iscijepo? Ma nema, to su najgore moguće riječi koje postoje, a to su, znači, da neki odmah frke, ja mislim neka šala, ozbiljnost prava jutros. Razvalio, kaže, iscijepo, ubio, razvalio trebu, to samo nešto, nema ništa lijepo da kaže, znaš. I vidim sad tu zovem nekog Irana u Sarajevo, gdje ti je burazer, a jebao mog burazera. On je razvalio se, on i burazer više ne pričaju, tako i ovdje ima, znaš koliko ima slučajeva, nije dobar s ovim, joj, nikoga ne voli ta priča, znači naš čovjek je spreman, znači da sve to nešto razvali, iscijepa, podere, duša mu to poderat nešto i tako dalje, i baš ono što kaže, koga ja volim, onog Grašu, pjevača Petra Grašu, kad on kaže, čudni ljudi, kaže, žive tu, sve što vole razapnu. To je to nešto, ti to nešto voliš, a ti bi to razapeo. To valjda od tolike te volje i ne znam nija ljubavi, ti bi to sve nešto razapeo i tako dalje. To mi ništa nije jasno, koji je to sada fol da ti to razvališ. I taj Jaran, hajde, jedan što odem kod njega, imaju moje slike, taj ima fin čovjek iz Šibenika što nam pršte pravi, pitam ja njega malo familije, Saša, nisam ti ja dobar s bratom. Kako bola nisi dobar ovdje s bratom živite, to ti jedini brat ovdje. A čuj, tako vam je, Saša, to nisam dobar, menga ja. I tako on poče, boji sam ti ovdje, evo mi komšija ovdje, kaže, iz Srbije, ja, on je ka brat. Pa dobro, reko, on ti je ka brat, ali ti nije brat. I tako, pa bože moj, šta je to u ljudima? Ovog jednog seo, reko, Srđane, vidio sam ti burazera. Kaže on, kojeg burazera? Ja znam da ima jedno. Pa koliko je, reko, imaš? Jedan. I ništa, znaš, šutio je to. Bože, sačuvaj, šta je ovo s ljudima? Pa non stop je nešto, koga god ti sretneš, on je sve to sa svim razvao. Ti neš nikad ustati ujutro i srest frajera ili nekoga, da on neće, znaš kako sam se ja fino pomirio sa tom curom, pomirio se, kako ja njega volim, tog prijatelja, rođaka, brata, ti tog frajera neš srest. Evo, ja vozim svuda, idem, srećen svaki dan na stotine ljudi, ti nisi čuo da se neko s nekim nešto pomirio, rekao izvini, ćeš reći izvini, jebote, mislim, izvini, pa da umreš, pa to sigurno kad kaže izvini, znači umreću, to je kod nas na našim, pa Bože, sačuvaj ti ljudi i to je sve, sa svakim nisam više dobar. Ti njega, ako ga danas sreo, sutra odmah ga ujutro odmah pitaš, jesi ti sta iscijepo? Šta si jučer cijepo? Sigurno što on reći, ma poderao sam onu jaknu i ovo nešto, barem je on nešto morao izderati ili jaknu ili ogrebo auto ili nešto, ne znam, to nešto nije, s ljudima nije nešto, treba uvijek biti oprezan polakom u priči, reći, mogu li ti ja prići, mogu li ti nešto reći, samo nešto lijepo da ti kažem, to će njega razljuti ako ti njemu kažeš nešto, recimo, na primjer, ja tebe pravo volim, hoću s tobom da idem na kafu, nemoj to govoriti, ti iš njega razljutit u pičku materu, on će tamo otići pričat drugom i reće, znaš šta mi je Sale rekao, majke moje, Sale nije normalan, pravo me naljuti. Tako si ti naš, to je vam čudo jedno, ne znam, majke, tako ja tu neku svoju imam analizu, a ljudi su čudo i tako, ali šta opet bez ljudi ne možeš, nema veze, tako i primiš to, jebi ga, to ti je ko ne cuke, kaže terijeri, pa terijeri su ljuti, ne možeš ti kup terijera, pa reći imam ga ja dole stari, on je ljut bolan, lišće pada od ozgo, ona loza, ona suha loza ljeti, od ozgo ide, on ovako sjedi, a jebote, Bog laje na lišće, na lozu laje u pičku, u maternu, on je ljud, to su ti naši ljudi, na lozu i to, pa ima to neke veze i s tom rakijom, vidiš ta loza i oni piju tu rakiju
i ne znam nija Lozovaču, oni gore Dudeki onu Drekovaču, čito si on piju Drekovaču, pa ne moraš ti bit, moraš ti bit ljut mu jebal mater, moraš ti nekom jebat mater. Tako da, to je logično, nema, to samo povežeš 2 i 2 su 4, rijetko su 5 i ti si matematičar fantastičan, ko što sam ja bio. Tako da, malo se ja i nahvalim, jel? Eto to ti je to, da te ne zamaram, piši komentar šta ti misliš, aj, živio.